budak rambut untuk kan cuma ngobrol gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa dzurriyyatihi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya wa darajan jamil anbiya'i wal mursalin wa malaikatal muqarrabin husnan ladatin nabi Ibrahim alaihi salam radhiyallahu alaihi salam wa daratin nabi Idris salam radhiyallahu nabi Musa alaihi salam radhiyallahu nabi Isa alaihi salam nas'aluka Allahumma ijabah bi mujizatihi al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya amin Allahumma ashim maqasidana wa muradana bi barakati sadatina Abi Bakrin wa Utsman wa Umar wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillahi ajmain nas'aluka Allahumma ijabah bi barakati amalihim al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya amin wa ila daratin jamil awliya wal ulama wal mu'allifin wa syuhada'i wa sholihin wa shodiqin wal alimin wa mutalimin wa sunnaulaika rafiqa Musanadatin Syabul Qadir Jalini Qadasul Wisfiro Wairadatun Syabul Miyasafar Wadi Pamijan Wairadatun Syabul Syekh Ibrahim radhiyallahu anhu Wairadatin Wali Songo Nafal Nafal Mubarakah Bi Amalin Wassalamu'allahumma ijabah Bi karomatin Wa bima'unatin Al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya amin wa hadratin Syekh Maulana Yusuf Rabbin Syekh Maulana Ibrahim Rabbin Syekh Maulana Abdul Qadir Rabbin Syekh Maulana Al-Ghaffar nas'aluka Allahumma al-ijabah barakati umil Quran bisyiril Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfirli wa liwalidayya amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa masyayidina wa auladina usunaratin jami ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati alayhi minhum wal amwat wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi wajayatuhum wa quluhum wa ta'ala bidudin naf'an barakan wa bi'alamin Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'ashiqhum wa'ja'alhum min ahli jannah nas'aluka Allahumma ijabah bibarakati umil Qur'an wa bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya amin. Mudah-mudahan segala pemaksaan orang sedayana aya dina qabul Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan manfaat segala rupa mudah-mudahan kita lancar. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika lahum hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wa illa ilah
samawati wa ma fil ardh wa innal ladzi yasfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha la ma kasabat wa 'alayha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala qaumil kafirin irhamna ya arhamar rahimin warahmatullahi wabarakatuh innahu hamidum majid innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsal baiti wa yutahhirukum tathira innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bil qadu wa tambariju bil qurabu wa tuqra bil awaiju wa tunalu bil ibu wa uslul awatimi wa yustasqa gamamuki wajil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli malumillah Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bil qadu wa tambariju bil qurabu wa tuqra bil awaiju wa tunalu bil ghaibu wa husnul awatimi wa yutasqa gamamuki wajil karim ala alihi wa sahbihi bi kulli rahmati wa nafasin bi adadi kulli malumillah Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bil qadu wa tambariju bil qurab wa tuqri awaiju wa tunalu bil ghaibu wa husnul awatimi wa yutasqa gamamuki wajil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli malumillah Alhamdulillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahu minna wa minkum taqabbal ya karim A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim
Yasin wal Qur'anil hakim kalamina mursalin ala siratim mustaqim tanjilal azizir rahim undira qaumam ma undira abahum taum gafilun laqad aqal ala aksarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi anakim aglalan faya ilal arqani fahum muhmaun wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'agsaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun Tundir wanita badik rawasya rahmana bil ghaib wa ajrin karim inna nanunu ya mauta wa maktubu ma qaddamu wa asarahum wa qala sayna bi imamin mubin wa adrib lahum masalan ashabal qaryah idjal mursalun Id arsana ilai musnaini takadzabu maka ajadna bisalis yang baqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basarum misluna kama anjalar rahmanu min sayin in antum illa takdibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun illa balagul mubin qalu inna tatayarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adabun alim qalu ta'irukum ma'akum in tukirtum bal antum qaumun musrifun wa ja'a min aqsa madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un ataidu min duni aliyatani yuridu rahmanu biduril la tughni anni la yumkinun inni dalafi dalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un kira dulu jannah qala ya qaita qaumi ya'lamun bima qabala li rabbi wa ja'alani minal mukramin wa ma anjana ala qaumi min ba'di min jundin minas samai wa ma kunna munjilin in kanat illa sayatan wahidatan faidahum hamidun ya asratan alal ibadi ma yatim rasulin illa kanu bi yastajiun alam yarau kam alakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un wa in qallamma jami'un ladaina mudarun wa ayatul lahum minha bang baminhu yakulun waja'alna biha jannatin min nakhilin wa anabin wa fajjarna biha minal uyun liyakulu min samari wa ma'amilat su'airihim afala yashkurun subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim mimma la ya'lamun wa ayatul lahum anna nasru minhunna rafaidahum muslimun wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim wa qamara qaddarnahu manazila hatta jakal wujudul qadim la samsu yang bagilan tudrikal qamar walal lailus sabiqun nar wa kullu fi falaqi yasmaun wa ayatul lahum anna mana durriyatuhum bi fawqil masun khalaqna lahum min misli ma yarkabun wa inna sanugrikum fala sariha lahum ma lahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ilaih wa idha qila lahum anfiqu dikum ma afakum la'allakum turamun wa ma ta'ti min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha muridin
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم الله يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تعودهم ينسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون صرف يدهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة تعودهم الذين مضرون وآية لهم ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم بشغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المسلمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها يوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمرون نكس في الأرض أفلا يعقلون وما لم نوسر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم بها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة بيضاء وسيم مبين قد ربنا مثلا ونسي خلقه قال ما يعيد ما ويرمي قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر نار نارا بيضاء أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الغفور العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Kajian kalau selawat fatih pengen pun ayah sabar ngusulan Sabar sa ieu nama bisi ya lampu sampai saya noe Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih ma ulika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ma sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih ulika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima
walika waladil sabak nasir laki bilaki waladil siratikal mustaqim wala aliyaqa qadri wa miqdari ladim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika waladil lima sabak nasir laki bilaki waladil siratikal mustaqim wala aliyaqa qadri wa miqdari ladim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika waladil lima sabak nasir laki bilaki waladil siratikal mustaqim wala aliyaqa qadri wa miqdari ladim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika waladil lima sabak nasir laki bilaki waladil siratikal mustaqim wala aliyaqa qadri wa miqdari ladim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika waladil lima sabak nasir laki bilaki waladil siratikal mustaqim wala aliyaqa qadri wa miqdari ladim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika waladil lima sabak nasir laki bilaki waladil siratikal mustaqim wala aliyaqa qadri wa miqdari ladim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sabak nasir laki bilaki waladil siratikal mustaqim wala aliyaqa qadri wa miqdari ladim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika waladil lima sabak nasir laki bilaki waladil siratikal mustaqim wala aliyaqa qadri wa miqdari ladim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabak nasir laki bilaki waladil siratikal mustaqim wala aliyaqa qadri wa miqdari ladim Allahumma sholli wa wa sallim wa barik alaihi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Rabbil wali walidayya amin Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa sallim ala wa tabaraka ala sahabati rasulillah ajmain amin amin bismillahirrahmanirrahim amin Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama tarim adu sultanik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat amin nabiya jamil hajat wa tutahhiru nabiya min jamil syai'at wa tarqau nabiya innaka darajat tubaligu nabi ashabiyat min jamil rafiqil ayat wa ba'da mamat amin Allahumma ighfir lana dunubana wa warhamna kama rabbayani sigoro amin lana dunubana warhamhuma kama rabbayani sigoro Allahumma ighfir lana dunubana wal walidayya warhamhuma kama rabbayani sigoro Allahumma aghnina bil ilmi wa jayyina bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa bil afiyah amin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama amin Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz Allahumma arzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban wasi'an mubarakan fihi min khairin wa quwwatin wa ta'bin wa masaqatin minna innaka ala kulli syai'in qadir amin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma aghnina bil ilmi wa jayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa waj'alna bil afiyah Allahumma aslih lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa salama fi dinina wa dunyana amin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim amin
Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jaddan wa barakatan fil rizqi wa tobatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.